Mubunge Dan Kielin atongeretia kariki wandi bomete kitetema kia mporoko enjira ya kumenyera rera. Kielin uwete na kuthiatira waki wandamu inene Antoni Bokenda kuthiria thina ya roe irethirite kuyirwa gishone kiukia Gembe Central. Hantu barabari mago ntukuna bwibarombi kumenyera miti Bokenda kuguna mwingi ya burato rero mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi. Irugendo rukiri mburene lwa mubunge wa Gembe Central Dan Kiri wa Karitho mwanka irimbene rya mporoko nterese maritatu kuria atongeretie njuri ya gikundi ya kumyarera kya sari na atori kwanda miti kenda kurituga gukimenyekanaga niku komoka mwena ga kanene karujiro rwingi rurarutumairwa ntere ne mwanya cia kuigembe mbere buru angoshogere muri munkadho no toba kinyambura onto yantu kwenarua atuyite ku launch kwanda committee kiri catchment area yetu mporoko nio area catchment area nene kabisa Gembe Central na ti Gembe Central agi ruru maru ita south rueta mwanka north na ituwire tu mnorende no tuituronere matunda yangwira tutwire kurita mweshimiwa ogirikana ita ya leo te kwethera kwena ndoi nyingi muno cia ndoi kinyanto bapaki baita cia mwanka mporoko ikuthiata ndoi lakini we ngwanu cionerete na metho ya guba thunaro kinyo yeto ukethira roi ruikaithe na utire ngirwo oneka ruikaithe itayari thina nayo irirumiririte gitetema giki iririkana ni antu baria bari magakugusa na kugitanga miti yanditwe miti na arato andite miti ni baraba ingi bathamite bakeya na kwina weru inde na kwina weru no tiba kuona miti rera nene urayubethia na ni ubakunikilo tiba kwanda batoroka beye yetu kwanda no itukuona ya atuona miti kwe bakuitanga batue ikwera ya mekesia mbabu ira twanda tuma kuromba nkuvu nara tukona mbabu yaimba bakeya bakabwithiria pruning na une challenge nene sana kiba atue no ntubuka ba utuchokia na nyuma turerio kura ba tuchokia na nyuma no muno getha no kwenda kama ng'ombe no kwenda uwe gutwira ng'ombe kendo kama nyingi nao kaita runyonto ukaya kuita runyonto ng'ombe retu utethia mantu mubunge Dan Kiri akwa kathingatira na kuona uria thirikari ikabathithiria kinyetha kuri antu baikuo illegally tugendia kweria kunegotiate na thirikari ura kumbikana kenda bomba kwa competent o mara mundene yu meanwhile mbere uku kinyilwa baba iko tayari botumira mundo thirikari na to baromba tu bendelee kumenyera miti tu kwanda bendelee kulima munda yo bakimenyera miti no ntukinya miti no mimere gwite kumenyerwa na bakaita muti wandi gitetema kuongana kuana kuthingatira kiri thirikari gutira igugwa kwa ndamu nene ya ruji rugatwika utethio bunene kiri ya Karibai Gembe wayele mantu ya kweria ekwithwa ndamu iproposal yandikitwe na kinya no nkomeshukuma na kinya thaiki kuini ngwandi mumbunge indi meandikite twice na kaendia department mwanya kuunde na imani ikona mbesa kenda omba kuthwaria among the main dams cietu no tuti kinyange tuli nawe tu yambe kutomba kubuthia ndamu isipokuwa mporoko ko is a very strategic place ni antu strategic ni antu ayantu ara kuongwa kukwendekana kiruteri antu kirutero irrigation na utumiri bora kunyura mucie na kinyira kurithia tunaomba tunajua tuko na minister wetu wa agriculture anaitwa Bwana Linturi tunajua jambo alitakuwa ngumu pale Bwana Linturi na mheshimiwa ndani sababu wanashirikiana kwa karibu sana na hivi punde tunasema miaka ambayo inakuja tuwe na ndamu ambayo itakuwa inatusaidia katika kuwa na maji ambayo yanatosha katika sehemu hili. Dennis Mugendi, Weru TV, mporoko wa Njia, Gembe Central, County ya Meru.